Tena veri avakoya kwezi kwezi tomkaro babea. Émission spéciale, ça se dit, bien dit. Dalla was on it and thing. Yes, I love them for my day. Let them start at you, man, tante. Carazaza ver. Fortuna e antenga. Isa na do vaki o voto do muro. Chamne fiara morning. Viaving manganti mangantengio. Yutima azwenga. Voti gera lava. Ulmbengan tenga mbo mararifo. Fotama izwekeze zawe fanyova. Matuki tenga nyeti fukwe fafenu fiti. Ezeki chukatalo nuva kumasova. Zawe fanyova. Zawe fanyova. Mireare uye Mireare Timanginu zezake no fanga zakeo. Zawe fanyova Mireare Na bochana mayai falia kuziwe Evakara yuza Sengi fitara nocha wako Yochasi ya kufeche kanirati Tompoko lasitopoko vavy fandaharana sasy BND zay faranao isaka sabotsy agny amin'ny page sasy BND zegny na amin'ny groupe maro samihafa zay fagnarahantsika izy agny araka zay fanampanantenatsika dina izy zay mpanakanto managna laza sy managna maizy azy no valintsika amin'ny ty andro nianteny dia maly fagnotaniana jiaby zay tentsika public fantariny ty mpanakanto zay kafizintsika ty na ve toy ny andremba volagnitry ambali zay fagnotaniana zegny faly miarahaba ny dina izy zegny eky ny vahiny aty amin'ny plateau ny sasy BND. Faly miarabanao dia faly miaraban'ny mpijery jiaby dia miarabantsika jiaby malagasy tratry ny tombo avao dia mirary tombo avao finaritra amintsika jiaby. Dina izy marobe ny fankahirezana rehefan'olo anao voalohany ampitaiko aminao ravoravo no mahitanao rehareny Madagasikara efa mandeha ziska ivelany nilaza ke faly malagasy mirarosoanao reo mba ho lasa lavidavitra kokoa zegny firetrava amin'ny malagasy jiaby sy mpankafiana. Sotra betsika tompoko menareo mifo izy zegny ke resiko mifo koa dia mirarosoantsika jiaby koa za. Dina izy marobe tegna te fantatra hoe dina izy ma tegna anarany dina izy ty sa azovy alo baka ia tena fantatra. Ok, tegna agnarako Denise. Tsisy amboniny tsisy ambaniny. Denise zay ny agnarako. Zegny izy agnaty kopiko dia nanomboka 12 taogno za nanomboka nihira. Dia rehefa teo amin'ny fahatelo amby folo taogno take za alô za mavanary hoe tanao rehefa tanora anao rehefa te hira zay dia tsy maintsy mila agnarana raika mbô dia nanapa-kevitra zay andao atao dina izy maromaro agnarana misafidiko tamizay fa ozy ka alô Denise ty fogna zagny avadika atao plus stylé za nagnanarany bibe tamizay presque miondrika MC be mihitsy koa dia alô atao dina izy zagny dia igny lasa zatra le farany taminazy. Dina misy fotoagna hirany agnarana io dina izy ohatrany famaky zegny nisy zay zay mahita ty afara hoe napodinao Denise ny fanoratana io. Ia marobe mihitsy olo metraka fanontaniagna zegny taminazy. Natonga ananjy io tsy raha compliqué be tsy hoe tsy tiako le dina izy nafantaran'olo jiaby anahy Denise tegna agnarako dia nanomboka tamin'ny 2015 nanapa-kevitra hoe alô za tazomiko Denise satria zay ny tegna za ary le tegna za maizy anahy za no tiako tegna miagna fa tsy hoe juste hoe en tant que artiste fa le Denise olombelogna viavy ravavy reny zanaka igny zegny ny tiako atolotra zegny natazomako hoe alô fogna za mijanona Denise satria zegny nagnarako zegny za. Dina izy tahena hitanao hoe nisy talenta hitanao tamisika muzika sa agnatin'ny familjenareo fa misy olo mitendry na misy olo mihira karakaraha zegny. Izy raha ny tegna marina tsy za nahita talenta fa talenta nahitana. Amin'ny avanay tsisy mpihira tsisy raha fa mamako tegna mankafy muzika. Za angamba no mety nanomboka za mbola kely mamako tegna tia mitandregny hira farak'izay mafy. Dia
marobe zegny hira nampitandregny asany anahy nanomboka za mbola kely mi-inspiré ana mitandregny kayamba mitandregny voangy mitandregny fanjalandriamanantena mitandregny jaojaoby mitandregny olo marobe de mety avy tamin'izay ngamba nahatonga anahy hoe tafiditra ho azy tagnatin'le izy fa izy tsy mpihira fa izy agnisan'ny nampiditra anahy tagnatin'izay hira zay ngambany d'accord misy firenena dary dina izy reto oh maro zay raha zay zanaky mamanay efatra zay zanaky mamako roa lehilahy de roa vehivavy de raha zanaky papanay zay marobe mety valo angamba d'accord tegna tanfavedinisme avy 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 tamatavy vily fosa sa amin'ny ambanimbanivola tany hafa tanfavedinisme za teraka tamatavy de afaka miteny za hoe avy tamatavy vila fa za ndraiky nefany olo jiaby manana ambanivola avy amin'ny mamako za avy Satrandroy zay agny lavidavitra amy tamatavy 2 kagny fa Satrandroy agnarany de avy amin'ny papako za avy Ambody Azigny na Fenireo d'accord tena zegny tegna hoe nanomboka nisy tamin'ny sehatrany kampo dina izy tamin'ny taogno firy zegny za nanomboka 2000 za efa nanoratra nanomboka 2000 za nanoratra mbola tsisy nafantatra za tamin'izegny mbola nianatra mbola zazakely aby angamba za tamin'izay raha tsy diso za fa nanomboka tamin'ny 2000 za fa nanomboka nanoratra 2004 za nitrôtra tamin'ny Shine de fampizarazara mozika tegny zay de nanomboka nandeha tamin'ny studio za nanomboka tamin'ny 2004 de hatramin'izao d'accord ianao ndraiky Shine zegny niaraka tamin'ny muzika igny tonga de fa nisy fankatiavana taminareo sa hoe mbola resaka hoe la muzika fô niarahanareo fa tagna agny mitsiriny zay vao nanomboka za nitrôtra tamin'ny Shine mbola zazakely mbola za zegny hoe mbola botsibotsiny de tamin'izay nitrôtra aloha mbola mozika tsisy ankoatran'izay izy anisany nataoko hoe namagna akaiky comprendre mozika ataoko satria tamin'izegny za mbola le pur son ozinjare zay mbola tia R&B be mbola blues mbola afro tegna le tsy azo kitigna mbola le za niondagna presque le nity culture afro black américain tegna tiako de zay roy tagnatin'ny raha zay zegny point commun ay tamin'izay donc mbola tegna mozika tegna zay roy zegny d'accord équipe efa zio zegny hitanareo fa fankatiaragna isan'ny ataon'ny artiste maro modèle sy ny malagasy maro tan'olo indrindra efa vita soratra ve nareo fa misy zanaka hagny mano karakory za mbola tsisy zaza zay efa vita soratra zay vita fomba ary zay efa niaraka efa nitongany maromaro 14 ans ngamba zay niaraka fa izy fananana zanaka tany hafa izy ndraiky manana zaza fa zaza zofinareo olo zofotona zanakanareo zofotona ok d'accord manakory zay fandraisanareo nareo mivaty satria nareo samy artiste samy mitondra anazy zao tsy groupe araiky hoe chaîne de neige mitambatra manakory vidécouple nareo amizay fotoagna zay hoe izy de ndraiky raiky ndreo santalary ndraiky raiky misomaty ohatra voalongany indrindra tsy de mety hoe zay pire fô ngamba misy différence kely fa voalongany indrindra zay équipe na pire managna ny anazy izy à côté managna ny anazy à côté zay équipe ary zay agnisan'ny olo tegna mifanohagna raha tsisy anazy za tsy karaha za ty ary raha tsisy anazy mety tsy karaha anazy fa zay roy zegny mifameno fa hoe zay samy managna an'le inspiration anazy de izy magnano ny anazy za magnano ny anahy fa zay équipe ary tegna équipe solide ary izy magnampy anahy amin'ny raha ataoko ary za koa magnampy anazy amin'ny raha ataony dina izy anao zay koa fa hita hoe muzika tokoa ny andehanana nanakory ny resaka fianarana na za mitany sa hoe bahatiny kofokofo foanao ena de magnano muzika azy mikasika fianarana za tsy natody fianarana lavitra be ary raha misy zaza mitandregny anahy aketo de teneniko azy magnaraka azy magnaraka toy izy fianarana tsy modèle-nareo za tamin'ilay fa za ndraikany tamin'ny lycée za niala nianatra de nagnano mozika za fa za vao nanomboka hoe niala tam-pianarana za tonga de niditra lalagna tagnaty mozika satria fantako hoe akao tiako agnanaovako fiaignanako za tsy tia hagnano raha marobe aloha fa tiako hoe fantogna jusqu'à amin'ny farany le mozika de misaotra zagnahary moa zegny fa tegna tafantoka za ary nahita lalagna kely tagnatin'le izy ary tamagna dikan'izay na tonga anao ohatra zao miresaka ny muzika chaîne zegny ny encadré teo sa hoe nisy olo hafa koa tato hoe tia raha olo ny encadrénao tandritra ny fotoagna tagnatin'ny mozika maro olo nitrôtra taminahy fa voalongany olo nandray an-tagnana aloha Shine
de entre temps za nagnano gospel nisy fotoagna za nagnano gospel kely avy take za nitrôtra tamin'ny misy agny olo be zay tamatavy agny monsieur Dida zay agnarany misy monsieur Rosa zay agny zare regny zegny manana studio ary dadanay zay mbola tsy niasa mbola tsisy vola reny anisany nandray anah hoe faso anao koa tianay raha ataonao de idiranao agnaty studionay ataovy zay mozika tianao atao donc maro olo nitrôtra taminah nagnampy anahy tagnatin'ny mozika natao Dinay zany nareo zay misy manager sasanareo fo zegny nagnano raha nareo jiaby za magneo manager misy manager ako raika en France de misy raika Washington de misy raika Quito bon donc jiaby zany mifandray miaraka miasa sa samy amin'ny asa ataonao spécial madame mifandray zay jiaby fa arakaraka le département misy ohatra zegny misy olo en France mitady anahy de izy misy miandraikitra anazy de ohatra olo US olo akany miandraikitra anazy de ohatra keto izy de ndraiky za fogna mo miandraikitra zay fogna zegny manapa-kevitra zay tanànaky d'accord anareo satria nareo matetiky hitanareo hoe magnano playback matetiky nareo zany tsy misy hoe hitondra musicien be sa hoe nareo hoe ao malaise anareo kokoa hitanareo hoe mamoramora miasa sa manakoatra le playback aminah manko playback zany mandeha le hira de za juste mitengina magnaraka an'igny hira igny fa ny ataonay zany recording mandeha ny instru de mihira za amin'ny fotoagna tokony hira performance personnelle raha nagnaraka anay nareo de efa nahitanay ny accompagner na guitariste pianiste misy musicien vitsivitsy magnaraka anay fa ny antony mbola tsy agnanaovako hoe accompagner complet za satria mbola tsy mahafapo anah les résultats sy le conditions iarako amina équipe complet aketo satria marobe salle tsy mety atao fogna le izy complet fa manimba sofina le résultat de mandra-piandrasako an'izay résultat zay sy le salle mety afako magnano an'izay au complet zay de miandry kely aloha tsika fa za ndraika rehefa magnano show tsy maintsy misy guitariste raiky aloha miaraka aminah na pianiste raiky et DJ ouais d'accord ok mazava amin'igny anao hitan'olo hoe agnisan'ny mihavaka ny fiakanjonao isan-karazany marobe mitovavy hoe ty ataoko fa ty ataony dinay za tiako karaha ty izy mampisanjo anao sa anao tompony fo mahita hoe ty metimety na tiako paoziny filany karaha igny raha sa manao za mijery modèle karaha olo jiaby mijery modèle rehefa misy raha tiako de ataoko rehefa misy sary itako mi-inspiré anahy de angalako le modèle de za mitondra an'le côté fa za aloha zany za fogna mampiakanjo anazy za tsy magnaraka la mode fa zay tiako ataoko zegny mahasalama saigny ty tiako de ty ataoko bon hatreto fa firy anao zay étude-nay izy farafaragny zay atako fa agny haiko zay fa tsy mahisy eo anao zay fa raha agnisy angambany atsika mety sarotsarotra fa raha hira hoe hira vita mixa efa mahafaka magnomagna album telo za raha tegna hoe sûr hira sûr afaka magnomagna album telo za fa le tsy vita mixa sy le maquette sy le mbola marobe maro efa mpianjatony latsaka kely angambany matsindengafo maro misy olo mihita hoe misy hiranao fa navy taloha tagny fa hita hoe tsy nipostenao amin'ny YouTube ony hoe misy antony manokagna sa hoe mbala misy fotoagna ahitana zay zavatra zay marobe nisy fotoagna zay vers disque dur de marobe rano foity de tsy tratra tsony izy efa mivoaka moa de efa tsisy azo atao tsony fa tsy namako anazy tamin'ireny satria iregny regny de hira tsy vita mix aby fa zany hoe tafiboaka izy de nisy nankafy tagny de nisy nizarazara tagny de zay fa matetika zany hira mbola tsy navoakako officiel mbola hira tsy navoaka officiel zegny izy fa na hainao koa misy bon d'accord ny volonao satria misy maro hitanao aminao eo konagny ny volonao manakory ny fikarakaranao azy io izy ty tsy fikarakaragna be hoe asa be karakory fa karaha fikarakarana renenareo fogna fikarakarako nena fa astuce kely za tsy mampiasa produit le produit raha fa produit jiaby ampiasaiko naturel za magnamboatra huile coco za mampiasa huile de ricin za mampiasa beurre de karité za magnano masque amina avocat banane regny juste zay tsisy raha compliqué be tsy mandy produit amin'ny boutique sy ny tany mivanga za sarotra andrainga mivanga za fa nazahoako résultat aloha tsy tamin'ireny produit regny fa hitako hoe produit naturel tegna mety amin'ny raha andraoko satria raha ndraiky hita fragile mora tapaka de produit naturel nefany tsisy fiantraikany karakory fitaizanao fio ary anao raha mitaiza fio satria maro volagna dangereux fio zegny eny zany manakory fitaizanao izy misy raha fadihanana tsy hohanigny ve sa manakory raha tokony ho izy tokony misy raha fadihanana tsy tokony hohanigny ohatra hoe raha glacé be izy tsy de tsara
tsy de tsara amin'ny feo za faran'olo tia raha glacé fa lanjalanjaiko zany lanjalanjaiko za tsy magnano hoe tsy maintsy magnano an'izao za 30 minutes par jour za isan'andro magnano vocalise za tsy agnisan'ny magnano an'izay fa mandeha ho azy le izy za agnatin'ny andro raiky tsy maintsy mihira tsy maintsy mahavita quelques minutes par jour za na tsy fananiko azy de lasa zay ngamba de alôha ny agnano spectacle za magnano répétition magnano échauffement karaha olo jiaby de zay. Ah bon d'accord. Maro biby koa olo magnapetraka agny. Lolo Joby havandina isa karakory manakory havanao isa misy fandraisana quelque part. Lolo Joby avako agnaty mozika. Fa raha hoe lien de son, za tsy magnano lien de son aloha hatreto raha fahafantarako azy fa izy magnano mozika tsara de zazan-tanàgna izy donc misy ressemblance kely zegny tenenin'olo fa zay tsy manana lien de son. D'accord. Anao mba misy fotoagna hoe magnano featuring miaraka amin'olo raha ohatra hoe olo sonitra aby reto ndraindray mba te mba tiako fofony am'laza zay manakory mba maheky zay sa misy condition tsy maintsy takinao raha ohatra hagnano zay zavatra zay. Voalongany za tsy miconsidéré tegna hoe artiste malaza de raha ohatra zany hoe artiste raiky magnatona anahy amina resaka laza de tsy azo an'izany aminahy izy satria tsy m'intéressé anahy loatra raha ohatra hoe zegny ny objectif fa raha ohatra anao magnano mozika amin'ny fô ka hoe pare anao hiaraka hiasa tsy mandray za malalaka vavahady raha ohatra zany hoe hagnano mozika tsika ifampizara mozika za mandray olo jiaby. Ok d'accord. Makasiky na muzika eto Madagasikara hoe misy ny omda manakory hevitry manokana ny omda satria nareo artiste any marobe mitaregny omda tsy mindaminao pirate eto zero isan-karazany ny hevitrao makasiky ny omda. Za somary laxiste kely za amin'ny resaka io satria tsy marobe raha tsy ho vitako de andeha andreraka anahy be le izy tegna maro. Za zegny magnano mozika de omda magnano ny asany zay aloha fa le tsy vitany omda zegny ndraindraiky moa misy hiranao ampiasain'olo akagny ndraindraiky modifie-n'olo regny zegny raha tsy tegna hoe mety fa le manana am-pelatagnatsika koa mba mety mbola manahirana tsy mipermettre anjareo agnaraka an'izay agnaraka akaiky an'izay raha jiaby misy de ny raha ataoko de maka aleoko amin'ny côté positif le izy hoe paritaka le hira marina hoe tsy araka ny omda hira jiaby fa rehefa misy mankafy izy voaray akagny de misy retour tsara fogna merina aminahy de raisiko karahan'izay. Nisy rumeur nandeha hoe nagnano featuring araka Jason Derulo zany anao manakory nisy marigny raha zegny sa hivoaka sasa manakory? Araky nambarako tamin'ny Facebook tamin'igny andro igny misy collaboration miaraka amin'ny Jason Derulo za tsy niprononce featuring collaboration oa izy io session studio miaraka tamin'ny Jason Derulo miaraka tamin'ny Loco miaraka tamin'ny King Bao artiste en Afrique araiky mety zambianina angamba raiky de camerounais raiky de Jason Derulo raiky de tamin'izay nagnano anazy io zany tonga atao Jason Derulo marina fa tonga atao izy de nagnano partage zay za nizara mozikako taminazy izy moa fa fantako hoe ino mozika ataony ary nagnano partage intéressant zay tamin'ny studio de hiranazy nameny ny interprétenay zay kely mianada io hira iny interprétenay tamin'ny fombanay tsiraikaraiky de nenahy moa nataoko amin'ny teny gasy de sasany nagnano amin'ny teny anglais sasany nagnano amin'ny teny français samby nagnano namoaka zay fahaiza-manao take zegny zay kely mianada de izy niaraka saina raika taminay takeo amin'ny YouTube agny raha zegny nitake fogna nareo Coke Studio Jason Derulo Denise de Madagascar efa hita le izy. Ok d'accord. Dina izy misy parakato ve gasy na vehivavy tegna ankafizinao izy zany olo zany? Maro maro za mankafy artiste maro be za tia Stéphanie za tia Black Nadia tia Transmena tia Voangy tia Fanjarandriamanantena maro artiste tegna za mitandregny artiste jiaby ary maro ankafiziko rehefa tsara le izy za fa izy fa jiaby. Raha nivoanao nijerevanao ino raha mbola tsy mahafaponao amin'ny resaka la muzika satria marobe olo fa volana fa nareo efa ry zany ny fijerin'ny public sy ny artiste namana misy afatanao fa afapo za zany am'zany fotoana zany sa mbola tsy afapoanao za rino zavatra mbola tsy mahafapoanao azy? Ok, agnatin'ny mozika sarotra le tena hoe efa afapo za fa mozika zegny karaha fiainagna fogna niany anao misy raha mahafaly anao fa maraigny anao tsy afapo ary fiainagna fianaragna mozika koa fianaragna donc marobe raha mbola ianarako agnaty mozika. D'accord. Dina izy ino zany astuce omezanao
zandry marobe ao afara miandrandra hoe hiditra amin'ny sehatra ny mozika ary tiana nanao zany. Conseil ameko raha tegna tianao mozika dia aza mbola maika aloha alaza satria zegny hitako problème anjaza amin'ny Facebook hoe magnanognano foagna amin'izay partagen'olo satria nagnanao dalàna anao dia buzz ozinjare zay. Raha anao tegna tia mozika ajanona kendrika alongany le buzz dia menara aloha. Dia raha ohatra ka misy tsy mety mbola misy azo aregnina dia aza kivokivo fair play isanandro. Dia mangataka fotoagna io tsy tonga dia tonga eo no eo. Misy fotoagna anao tsisy inspiration, misy fotoagna anao misy inspiration fa atao fair play karaha fiainana fogna atao fair play dia ataova amin'ny fo. Ataova amin'ny fo. Fa azy indosy mipobe loatra koa anaty zany. Anao fo zegny ohatra hira anao jiaby anao tompony sa hoe misy fotoagna hoe misy micorriger na chaîne volagna ary hoe tsy katy bakaty izy. Raha ny tegna manoratra ny hira koa aloha za manoratra n'izy jiaby fa ka matragno raika anay raha misy raha itsiny ana ka hitako hoe mety aminahy dia resiko antanandreo. Dia ohatra za miasa magnano session ivelany dia misy artiste sasany magnampy anahy, misy mpanoratra magnitsy anahy satria za mbola tsy tegna mahay manoratra teny anglais ou français dia misy magnitsy moramora ake za. Fa raha mada hira gasiko jiaby zagny zaho dia raha mosika. Amin'ny fotoana karakory zegny no mangala inspiration manoratra hira sa hoe mipesy hery na pensy sa hoe misy saly afara na misy sakafo tianao hanigny anoratra an'iny dia ianao mirabe sa manao karakory? Mety ho gaga anao fa fotoagna angalako inspiration tsy agnatin'ny fotoagna jiaby zany. Fotoagna angalako inspiration dia za mandeha mivoaka an-tragno ary tsy fantinare za aby nandalo take. Amin'ny fotoagna za tegna simple indrindra amin'ny tegna hoe zagny tsotra indrindra dia mahita le raha magnodidina anao. Amin'ny fotoagna za mikoragna amin'ny mamako, maregny vaovao se passé an-tanàgna, amin'ny fotoagna za ndraindraika mahita raha se passé agnaty Facebook, amin'ny fotoagna za maregny raha mahasensible foko. Amin'ny fotoagna tegna tsotra indrindra fa tsy amin'ny fotoagna hoe mboamboaritra agny fanoratra za tsisy an'izegny. Hoy clip nanareo farany niboaka igny taiza nanaovagna clipn'igny ino moa iny titre-n'ity? Ngoma. Ngoma? Ngoma zegny nitournénay ta Dubai. Tagny zay nagnano tournage nazy. Misy ata manokana ve safidianareo Dubai na tsy hoe natao tagny androy tagny ohatra ny natao taiza? Izy io opportunité se présenter taminay nagnantso anay sourcine zay agence de voyage hoe ndosiny nare mbo hiaraka aminay akagny dia afirafika magnano pub ho anay moa nare vao maika tsara dia zay tena raha ohatra ka andeha ihany zay dia aloha zay hagnano clip tonga akagny dia azo ndraiky vao maika tsara zany dia zay tsisy hoe zay nisafidy andeha Dubai fa nisy fiara-miasa niarahanay tamin'olo dia tombé ta Dubai io séjour io dia tonga dia nararaotinay tagny sady zay sy raha mosay koa mahalagna tegna hoe miaraka zany dia tonga dia andao tsika roa miaraka tonga dia atao le profiter atsika le opportunité miaraka dia ataontsika le duo. Ny raha zao volagnin'ny muzikenareo ve raha iagnanareo ndraikindraiky sasa hoe bon iny raha hitan'ny fiarahamoniny na ty raha time mamety tsaratsara kokoa am'izao fotoagna zao dia rehetanareo sa magnano karakory? Le raha irainay zagny misy nofinofy misy fiarahamonina misy expérience-nay. Igny zegny ankapobeny. Bon d'accord. Dina izy igny mba sakafo mba ankafizinao tianao matetiky ataonao an-tragno anao koa mandeha restaurant matetiky igny foagna tsapatsapainao ndraindray. Vary. Za tia akoho rony. Zay alongany tegna hoe tsy letiko dia akoho frity. Za tia akoho. Akoho zegny. Dia kasi anao koa mandeha ivelany reo zay mandeha tsy mizaha igny foagna anao akoho filabako. Ie. Ino ary ny fialamboly dina izy? Fialamboly. Sama misy fotoagna ampianarako izy fialamboly zay sa tsy? Zay no tegna marina. Hatreto fialamboliko alongany jery télé en gros zegny za tsy dia misy fotoagna ialagna voly be fa mitandregny mozika tegna fialamboly tegna tiako. Mitandregny mozika vaovao miaraka amin'ny namagna, miaraka amin'ny fianakaviagna, mipetrapetraka an-tragno, dia mivangivangitaka an-tragno. Zay ngamba fialamboly tegna tiako. Misy fotoagna anao mba mipotrapotrana mba raha hely mba mpatana forme anao fotsigny hery maraindregny ohatra? Ia, misy fotoagna za rehefa misy fotoagna za hoe an-tanàgna dia magnano kely za. Misy fotoagna za kamo. Misy fotoagna za agnaty dara. agnaty dara. Ok, maraparagna fotoagna antsika dina izy ino ary ny hafatra omenao ny publicinao izay marobe miandry vidéo zao?
Afatra amiako publika misaotra betsaka tamin'ny fanohagnanare anahitra amin'izay satria na misy talenta na tsara hira na inona koa tsisy anareo tsy possible raha ty ka raha teneno dia misaotra betsaka anareo nanana patience misaotra betsaka anareo nanamia kritika jiaby regny voaraiko izy regny misaotra betsaka anareo tamin'ny fitiavagna dia mampanantegna anareo za fa ho avy matanjaka amin'izay bientôt indrindra amin'ny taogna ty miasa tompoko lasy tompoko vavy nazava resaka ny resantsika andesa marobe famotarina napetraka anareo fa ny zahigny ny fitipitinigny isy zay tegna important no napetraka antsika taminazy tagny ary mivaliany tamin'ny fo madio sy tamin'ny fitiavana antsika jiaby mpanaraka izy tany sy mpanaraka ty fandaharagna ty misaotra antsika jiaby nagnaraka hita mpamaragna dia misaotra ny boutique juste ny tsara lamba sy fier d'être Madagascar ito 67 hectare nampiakanjo ny mpanoto ny fandaharagna nametraka velo mandrapitafa amin'ny herinherin'ny toy zao tsika hitondra vahiny hafa ankavizinao koa velo matofo Olatra navelano fanfafako Fiaigna che vavanao tsy mafaty Masinao tsy tiaka ampeno No mi volagny combat tsy feno Zaho ane tsy mila dera avy aminao Fiaignanao iagno zaho ialao Masinao tsy tiaka ampeno No mi volagny combat tsy feno Zaho ane tsy mila dera avy aminao Fiaignanao iagno zaho ialao Zaho efa niova matoky tegna ny aty Foko efa feno fity Ezeke giocatalo Dovako masova Zaho efa niova Oh yeah Tsy magnino zay zake anao fogna zake oh Zaho efa niova Oh yeah Nabotrana maya ifaliako ziwe Efakarayuza Ifaliako ny fiaignako Fandalavagna montany Rebetsy kara la viroany Apodiano ele miaraka amina Ifaliako ny fiaignako Ifaliako ny fiaignako Mevanao aza tigny zany Fotsy mahetrakeze Zaho efa niova Matoky tegna ny ady Foko efa feno fitiri Ezeke giocatalo Nova kuma sova Zaho efa niova Tsy magnino zay zake anao fogna zake oh Zaho efa niova Tsy karaha taloha Efa karaha io zaho Exalty top model Sena veri avakoya Kwezi tomkaro babea Émission spéciale, ça se dit bien dit.